I tako malo sam zapustio kanal. Neki su vjerojatno primijetili, dugo se nismo vidjeli, odnosno dugo vi mene niste vidjeli, iako realno nećete me vidjeti ni u ovom videu osim mojih ruku. Jednostavno nemam volje montirati u zadnje vrijeme, zadnjih mjesec, dva. Samo pisanje i snimanje nije neki problem, imam materijala puno i napisanog i snimljenog, čak i napravljen onaj prvi edit gdje izrežem one dijelove koji su upotrebljivi, ali jednostavno dalje nemam volje za montiranje. Problem je mali i što su svi videi koje sam odlučio napraviti zapravo poprilično dugi, oko 30 minuta, čak do 50 minuta neki, zašto mi trebaju deseci i deseci sati i jednostavno ne mogu se natjerati započeti montiranje. Obično kada krenem onda je malo lakše i nekako ide do kraja, ali evo, odlučio sam uzeti nekakav mini godišnji od kanala i tako nisam zapravo praktički ništa radio zadnjih mjesec, dva. Ali evo, odlučio sam se mrvicu vratiti bar ovako jednim jednostavnijim videom gdje ću vam pokazati svoje nove nabavke što se tiče stripova. Ovo sve što ćete vidjeti sam zapravo nabavio u zadnjih mjesec i pol otprilike, tamo nakon Interlibera do danas. I već je mrvicu drugačija nabavka u odnosu na one prethodne, zato što prije sam uglavnom nabavljao američke stripove koje uglavnom i čitam, to ste svi vjerojatno primijetili, uglavnom su to super junaci. Zaželio sam se male promjene i odlučio sam se baciti na jednu drugu školu stripa koju zapravo i nisam toliko čitao do sada. To su naravno europski stripovi, odnosno franko-belgijska škola stripa koju mnogi smatraju zapravo najboljom općenito. Ja ne mogu evo ocijeniti, super junaci su nešto s čime sam odrastao i jednostavno ih najviše volim, ali otvoren sam doslovno za sve. Od francuskih preko talijanskih do naravno japanskih, ali iskreno talijanske mi se jednostavno ne da započinjati, ne znam ni gdje bi krenuo i s obzirom na sve ostalo jednostavno ne da mi se trenutno bar trošiti vrijeme na njih, kao zapravo niti na japanske, osim Berzerka kojega čitam tu i tamo i gledam anime. Ali franko-belgijska škola je nešto što sam oduvijek htio sam zagaziti u nju. Nekada sam čitao comic strip, redovito ga kupovao, tako da sam poprilično dosta čitao Blueberrya i neke druge stripove. Nije da su me nešto posebno zainteresirali, jer recimo western i slično nije me nikad posebno zanimao, ali ta škola stripa jednostavno nudi jako puno od toga što sam malo prelistao i pregledao u zadnje vrijeme i pratio zapravo redovito kako je Fibra izdavala te stripove, tako da tu ima i puno toga što je mene bar na prvu onako onim Fibrinim previewima privuklo, ali nisam nikada htio baš krenuti u čitanje toga. Do evo sad, i ovo je prvi puta, dakle prije uz ovih zadnjih mjesec i pol, da sam kupio nešto Fibrinih kolorki, što mislim da je jedan izvrstan način da krenem u takve stripove, znači te modernije bande desine. I nabavio sam zapravo podosta toga što ćete vidjeti sad, i nisam sve ove stripove kupio, nešto sam dobio i u razmjenama i želim se zahvaliti svim izvrsnim ljudima koji su se mijenjali sa mnom i koji su mi omogućili da nabavim neke stvari koje su već, a ja mislim čak i davno rasprodane. Uzimao sam stvari koje mi se na prvu čine zanimljivima. To je uglavnom dakle nekakav SF, možda je SF sa ne znam mrvicom horora, nešto komedije, western, slice of life priče, nekakve općenite drame meni nikad nisu bile zanimljive, odlučio sam preskočiti takve stripove. Dakle, primarno je ovdje nekakav SF fantasy. I ono s čime sam počeo bio je Leo, odnosno njegov Aldebaran, svjetovi Aldebarana ili kako hoćete, ta cijela saga mi se uvijek činila zanimljivima i lijepo nacrtana prema onome što sam vidio prije, ali nikako nisam zakoračio u taj svijet do nedavno i Aldebaran, odnosno ovu prvu knjigu sam pročitao i moram priznati da me oduševila. Sve od crteža do priče misterije, jednostavno je bilo zabavno čitati, iako je crtež tako malo statičan, sve skupa mi se zapravo jako svidjelo i htio sam nastaviti, naravno, nažalost, iduće dvije knjige, Betelgeuse i Antares su davno rasprodane, tako da ih nisam uspio nabaviti i vjerojatno ću ih pročitati digitalno. Ako neko zna gdje bih mogao nabaviti, naravno, recite mi. Ali nabavio sam ove ostale
knjige iz cijele te sage. Dakle, preživjeli povratak na Aldebaran i Neptun. Nisam ih još naravno pročitao jer želim ići po redu, ali želim znati da ih imam kada na njih dođe red. Iduće što me vrlo zainteresiralo bio je Posljednji Atlas i nabavio sam odmah sve 3 knjige. Dakle, to je jedna onako priča u alternativnoj stvarnosti, u Alžiru i još nekim zemljama, koja je, moram priznati, stvarno predivno nacrtana. Meni se ovaj crtež izuzetno jako sviđa, tako da sam doslovno, čim sam nabavio prvu knjigu, odmah sam krenuo sa čitanjem i još jedna priča uz Aldebaran koja me baš oduševila. Ima tu i nešto krimića i trilera i SF-a naravno, nešto malo političke priče. Uglavnom sve skupa je tako fino napravljeno da je jednostavno užitak čitati. I odmah nakon prve knjige nabavio sam si i drugu sam isto pročitao i priča se fino nastavila. 3. knjigu još nisam pročitao. Kažem, sve ovo skupa sam nabavio u zadnjih mjesec, malo više od mjesec dana, tako da jednostavno nisam stigao sve pročitati što sam htio, ali pročitao sam zapravo nekoliko tih knjiga i malo skačem sa teme na temu, sa stripa na strip, da nisam stalno na istome, tako da me 3. knjiga još uvijek čeka i zapravo veselim se čim stignem konačno pročitati i završetak. Idući serijal koji sam nabavio je 3. Zavjet i po samoj naslovnici, za one koji ne znaju, ovdje je očito da se radi o nekakvoj crkvenoj misteriji. I ja jako volim takve stvari tipa Ime ruže, Da Vincijev kod i slično, i zato mi je 3. Zavjet bio vrlo zanimljiv i prvu knjigu, odnosno glavnu knjigu, sam pročitao odmah čim sam je dobio i isto tako kao i sve ovo što sam do sad spomenuo, isto mi se izuzetno jako svidjelo, iako sam se mrvicu pogubio do kraja, ali sjelo je više manje sve na svoje mjesto. Koliko sam vidio, ova knjiga baš i nema tako dobre kritike. Ova druga, odnosno 3. Zavjet Julije, što je zapravo prequel ovoj knjizi, je navodno puno bolja. Nju još nisam pročitao, ali pošto svi kažu da je bolja, veselim se pročitati i nju vrlo skoro. Idući strip, koji mi je zapravo slučajno uletio, nisam ga zapravo namjeravao kupiti, zato što mi se zapravo opis sam po sebi i nije nešto posebno svidio. Dakle, nekakav istraživač koji pohodi ladanjske klubove, plesne dvorane, mlada dama zapela je za oko na očitom lordu, bla. Uglavnom, nije mi to zanimljivo. Ali onda ide zadnja rečenica. Prijeti li Catherine opasnost? Tako barem tvrdi gospodin Jones, tajanstveni bankarski činovnik koji noću postaje lovac na vampire. Tu me strip zainteresirao. Preskočio sam ga u početku, najvjerojatnije zato što se zove samo D, jednostavno ga nisam zapazio, ali ova zadnja rečenica me zainteresirala jer volim Drakulu, pretpostavljam da D znači Drakula, odnosno pročitao sam već strip, tako da najvjerojatnije i znači Drakula. Ali ovo mi se isto jako svidjelo, crtež mi je izuzetno fora, priča je zanimljiva iako ima podosta puno likova, pa sam se bar na početku malo mučio da skužim ko je ko, ali opet, kao i u prethodnima, jednostavno do kraja mi je sve sjelo na svoje mjesto, iako mi je zadnja, ajmo reći, borba bila onako malo zbrzana. Ima jedan predivan twist na kraju koji nisam očekivao, tako da mi se sve skupa fino zaokružilo i ovaj strip mi se jako svidio, tako da ga preporučam svima koji vole ovakav tip priče. Isto tako preporučam i onaj 3. Zavjet i sve ovo što sam do sad pokazao. Idući stripovi su Melville, odnosno 3 priče iz malog gradića Melvilla. Priča o Samuelu Beauclerku, Saulu Milleru i Ruth Jacob. Ovo su onako jedne malo, ajmo reći, neobične životne pričice sa malim twistom, odnosno taj gradić je više manje nešto kao, Twin Peaks ili možda bolje čak i Silent Hill. Čudne stvari se tu i tamo događaju. Naši likovi su obično nekakvi ljudi sa svojim životnim, psihološkim problemima i slično. Odnosno, pročitao sam trenutno samo priču o Samuelu Beauclerku i priču o Saulu Milleru, znači oba dvije te zajedno zapravo se jako brzo čitaju jer
Uglavnom ima podosta ovih trenutaka gdje nema teksta, iako je fino uživati u ovim predivnim kadrovima. I ono što je zapravo još zanimljivo uz ovo je da stripove prati i soundtrack. Ovdje piše da se na stranici može slušati glazba za ovu knjigu, odnosno može se slušati glazba za bilo koju od ovih knjiga, koja je onako daje jednu predivnu atmosferu, i te knjige sam baš čitao, ove prve dvije, baš uz tu glazbu koja je predviđena za strip. Nažalost, strip sam možda mrvicu brže čitao nego što je sama glazba išla, ali svejedno, jednostavno glazba stvara jednu fora atmosferu, tako da svima koji planiraju pročitati ili požele pročitati ove stripove, savjetujem da si puste i tu glazbu. Besplatna je, znači na službenoj stranici je, i jednostavno pratite strip uz nju. Daje onako jedan drugačiji osjećaj nego samo kada čitate strip. Uglavnom, ove prve dvije priče koje sam pročitao su zanimljive. Mislim da mi se čak ova prva nešto više svidjela, ima jedan mali twist koji je predvidljiv, ali je svejedno onako zgodan. Druga je onako malo tipičnija priča gdje na ovoj predivnoj naslovnici zapravo vidite o čemu se radi. Imamo znači kolibu, glavni lik je unutra i pojavljuju se nekakva dvojica koja ga, ajmo reći pod navodnicima, možda čak zlostavljaju ili imaju nekakve ne tako dobre namjere. Uglavnom, mnogi kažu da je zapravo ova treća priča o Ruth Jacob, koja je i najdeblja knjiga od svih, najbolja, ali evo do nje sam tek sad došao, pa ona mi slijedi dalje za čitanje. U svakom slučaju, pogledajte samo te naslovnice, one su apsolutno predivne. To je ono što me prvo zapravo privuklo ovim stripovima. Iduće knjige koje sam nabavio su Potraga za pticom vremena. Ovo je malo stariji strip, vjerujem da već mnogi znaju za njega, ja ga nisam zapravo nikad čitao. Dakle, ovo je nekakav fantasy strip. Nisam još ništa čitao od ovoga, tako da ne znam kako će mi se svidjeti i kakav će mi biti dojam, ali crtež mi izgleda predivno i ja se nadam da će mi se jednako svidjeti kao sve ovo što sam do sada pročitao. Odmah sam nabavio zapravo i cijeli serijal, znači i Prije potrage i Krill, tako da budem siguran da imam sve. Ako mi se slučajno prva knjiga sviđa, da mogu i dalje. To je ono što zapravo mrzim, to čekanje da nabavim iduće knjige, ali ovako fino odmah imam sve. Pa ćemo vidjeti. Iduće knjige su Žalopojka za izgubljenim pustarama i nastavak Vitezovi oprosta. Isto tako, priče nažalost koje još nisam pročitao. Zapravo ništa, ja mislim, od ovoga dalje što ćete vidjeti nisam još pročitao, jednostavno nisam imao vremena. Čak mislim da sam i puno toga pročitao s obzirom na period u kojem sam nabavio sve ovo. Knjige mi izgledaju zanimljivo. Priča, bar po kratkom sadržaju, se čini isto vrlo zanimljiva. Ovi Vitezovi oprosta mi čak imaju i puno ljepši crtež. Mislim da sam negdje pročitao čak i da je priča bolja, ali evo, ja ne mogu još ocijeniti jer stvarno ne znam apsolutno ništa o ovome. Ali veselim se saznati. Iduće knjige su Negaliod i Negaliod posljednja riječ. Isto tako čini se kao nekakav zanimljivi, a ne znam, valjda postapokaliptični fantasy ili tako nešto. Uglavnom nisam 100% siguran o čemu se radi, opet nisam ništa čitao od ovoga osim kratkog sadržaja, ali ima tu nekakvih dinosaura, ima... Dakle, je nekakav western očito i nemam zapravo, rekao sam na početku da ne volim westerne, ali volim westerne koji imaju nekakav twist. Pa evo, ja mislim da je ovo tako nešto. Mislim da nemaju tako dobre kritike ovi stripovi, opet nekima su se više svidjeli, nekima manje. Meni se tema čini zanimljiva, tako da veselim se pročitati i ovo. Ghost Money je jedno novije izdanje, što je Fibra nedavno objavila. Opet ne znam ništa o stripu, osim onoga što sam vidio u kratkom sadržaju, koji naravno neću vam sad prepričavati ništa od tih sadržaja. Možete otići na Fibrinu stranicu i pročitati sve. Uglavnom, opet crtež je predivan i čini mi se zanimljivo jednostavno, pa nadam se evo da će mi se i to svidjeti. To je isto nekakva
alternativna budućnost ili jednostavno budućnost, bliska budućnost sa naprednom tehnologijom, pa evo nadam se da će mi se svidjeti. Obitelj Campbell je mrvicu možda anomalija između svega ovoga što ste vidjeli, zato što ovo nije nikakav SF, niti horor, niti thriller, ovo je komedija, ali jednostavno preview sam pročitao na Fibrinoj stranici i meni se ovo činilo vrlo zabavnim i poprilično smiješno određeni trenuci. Pročitao sam prvih nekoliko stranica i to je već jedan izvrstan štos koji mi se jako svidio. Tako da kada se poželim mrvicu opustiti od svih onih teških priča, mislim da ću se baciti polako na obitelj Campbell. Mobius, jako se ne varam isto jedno novije izdanje koje je Fibra izbacila, to je kolorka 270, tako da ne znam, ja mislim da je to bilo u ovoj zadnjoj turi čak. Uglavnom, core dev crtež ja jako volim, općenito, tako da se veselim pročitati i ovo, sve to izgleda vrlo zanimljivo i kratki opis i crtež kao što sam rekao, tako da ne znam o čemu je, ali čini se zanimljivo. Veliki mrtvac, jedno starije izdanje. Naslovnica me privukla odmah, ovo jednostavno izgleda genijalno i usput knjiga je debela, što je obično dobra stvar. Crtež i unutra mi izgleda vrlo zanimljiv, tako da nadam se da će mi se i ovo svidjeti jednom kad dođe na red. Isto tako i Aristofanija. Naslovnica mi je cool, priča po kratkom opisu se čini zanimljiva i taj crtež je isto predivan. Na čim je crtež lijep, odmah mi se nekako lakše ubaciti u čitanje i natjerati zapravo pročitati. Najčešće cijeli strip odjednom, dakle jedno popodne, onako kad imam vremena, onda se fino bacim, taman ova debljina je savršena baš za jedno popodne i ovo mi se čini zanimljivo, pa kad dođe na red, nadam se da će mi se isto tako kao i prethodni stripovi koje sam uspio do sada pročitati svidjeti. Tamnovita, još jedan strip o kojemu zapravo ne znam praktički ništa, osim što naslovnica izgleda zanimljivo i ono što sam vidio iz unutrašnjosti u Fibrinom preview isto mi se čini fora. Dakle, to je nekakav isto priča o nekakvom vitezu koji spašava tu nekakvu princezu, iako ima onako mali twist, nije ona baš ona klasična princeza ili što već, ne znam, nisam još čitao, tako da nadam se da će mi se svidjeti. She je nešto što zapravo nisam planirao kupiti, ali onako u zadnji tren mi je uletilo i svidjelo mi se ono što sam vidio, tako da evo, priča isto tako mi se čini zanimljivom kao i crtež, pa nadam se da će mi i She biti ok. Za sve ove stripove koje sam pokazao, slobodno ako ste ih čitali, pišite mi u komentare, samo nemojte pisati nikakve spoilere. I još jedna mala anomalija je Tyler Cross, nije SF, nije fantasy, nije horor, ali je krimić i ovo je strip koji ima jako dobre ocjene i meni se crtež usput jako sviđa, tako da evo odlučio sam ga nabaviti, pa šta bude. Kad budem u pravom raspoloženju za ovako nešto, bacam se na njega. Ali Universal War 1 je SF sa još jednom, kao i u svim stripovima, baš izvrsnim crtežom, tako da nadam se da će mi se i ovo svidjeti. Ako se ne varam, mislim da bi trebali postojati nekakvi nastavci, ali nisam siguran. U svakom slučaju ovo izgleda kao jedan fini svemirski SF, što ja jako volim, tako da ako je netko čitao, opet pišite mi komentare dolje, samo molim stvarno bez spoilera. Brodolomci iz Ithaka, isto jedno novije Fibrino izdanje. I još jednom ne znam apsolutno ništa o njemu, osim kratkog sadržaja i naravno prvih nekoliko stranica crteža, ali opet crtež mi je predivan, tako da veselim se
i ovom stripu jednog dana. I zadnja kolorka koju sam nabavio je Brazda. Brazda ju je već u nekim manjim knjigama netko izdao i ranije, namjeravao sam kupiti, ali nisam nikad i jednostavno zaboravio na taj strip. Ali evo, kad je Fibra već izbacila to sve u jednoj ovoj knjizi, što je isto novija knjiga, znači mislim da je iz zadnje ture, odlučio sam si to nabaviti i opet crtež mi se jako sviđa i veselim se i to pročitati. Ono nešto malo što jesam pročitao još davnih dana, ove prve stranice koje nam neću pokazivati zbog nekih stvari koje možda YouTube i ne bi baš fino prihvatio, a su mi se svidjele, tako da veselim se pročitati i dalje. Eto, da nisu sve francuski stripovi, odlučio sam uzeti i još neke sitnice, tako da sam si malo i Brubakera uzeo, dakle Velvet i Fatalnu i jednu i drugu knjigu. Brubaker mi je uvijek bio fora kad sam u pravom raspoloženju za njegov tip stripova, znači takav nekakav krimić. Ovo nisam još ništa čitao, tako da ne znam kakav je. Zapravo nisam tako puno čitao od Brubakera općenito, najviše možda njegov rad na Batmanu, ove druge stvari nisu došle na red. Ali pošto sam sad to nabavio, doći će na red, pretpostavljam vrlo skoro. Nabavio sam i nešto ovih novih Batmana, Batman Otrov, Imitator i Slomljeni grad, znači iz zadnje ture Batmana što je Fibra izbacila. Ovo je starija priča, Otrov sa crtežom Jose Luis Garcia Lopeza, koji je meni apsolutno predivan, obožavam taj crtež. Tako da veselim se ponovno pročitati Otrov sam čitao prije, ove dva nisam nikad, tako da nadam se da će mi biti ok. Nisam nabavio jedino onaj serijal Toma Kinga što je Fibra izbacila prve 3 knjige, ali doći će i oni na red kad tad. Što se još Fibrini stvari tiče, nabavio sam si Furya, Garta Ennisa i Gorana Parlova, dakle jednu, ajmo reći, uopće ne super herojsku priču o Nicku Furyu unutar Marvelovog svemira. Starlight, povratak Dukea McQueena, Mark Millar i Goran Parlov, opet jedna tako superherojska pričica o kojoj zapravo moram priznati da i ne znam puno, ali i crtež i ideja priče, odnosno kratki sadržaj mi se sviđa, tako da nadam se da će mi se i Starlight svidjeti. Mi mrtvi, pročitao sam preview mi se čini jako fora i opet tu je Igor Kordej na crtežu, tako da on meni izgleda apsolutno fantastično i nadam se da će mi se i ostatak svidjeti kao i sam preview. Kupio sam i Neman, odnosno Monstrous, jednu malo noviju priču, noviju sagu u američkim stripovima koja ima vrlo zanimljiv crtež i nekakvu neobičnu fantasy priču. Tu sam stao za sad, dakle ovaj početak sam pročitao, onako interesantno je, nastavit ću dalje kad dobijem volje. Nabavio sam si i Mort Cindera, legendarni strip, svi već znaju za njega, ja ga nisam nikad čitao, odnosno nisam ga čitao do sad, pročitao sam tu ovaj početak i onako zanimljivo je onako priča baš zajedno sa crtežom koji je poprilično onako, ja bih rekao filmski, ne znam zapravo kako je opisati, uglavnom sve to skupa uvlači u tu priču i tjera vas da čitate dalje. Mene su zapravo više zainteresirale ove neke kolorke, tako da nisam nastavio čitati Mort Cindera, ali definitivno budem. Ok mi je ovaj početak, nije da me nešto oduševio, ali vidjet ćemo kako će biti do kraja. Osim Fibre, kupio sam još neke stripove srpskih izdavača koji nisu izašli zapravo kod nas, a koji su me zainteresirali, pogotovo zato što mi se svidio recimo Aldebaran od Lea, tako da sam odlučio uzeti još neke Leove stripove za koje sam slučajno vidio da ih je netko izdao u okolici. Tako da sam si nabavio Keniju, Rodolfa i Lea u integralu, opet crtež
je jako cool, priča mi se čini da je cool, ali vidio sam da baš i nema neke značajno dobre kritike. Ali ne znam, možda se meni svidi, tako da nabavio sam si Keniju i nabavio sam si i još jedan Leo strip. To je Kentaur u ove oba dvije knjige od komika. Opet crtež je sličan, odnosno isti kao i u prethodnim Leovim stripovima i priča je opet nekakav SF svemirski, ako se ne varam po recenzijama, ovo je, ajmo reći, ljudima između Kenije koja im se nije svidjela i Aldebarana koji se uglavnom sviđaju više manje svima, tako da evo, veselim se baciti i na Kentaur. I još jedan serijal koji sam nabavio je Agent Straha izdavača Mipla, koji je kompletan izašao u 4 knjige. Autor Rick Remender je meni jako dobro zapravo poznat, iako mislim da skoro ništa njegovo nisam čitao do sad, ali uvijek sam htio, pogotovo Fear Agenta, odnosno Agenta Strah, i zapravo sam si namjeravao kupiti ona velika deluxe izdanja, njihove reprintove koji izlaze baš sad u 12. mjesecu, ali pošto sam uspio nabaviti ova srpska izdanja, otkazao sam narudžbu, odnosno prednarudžbu za originalna američka, i kao što vidite prema ovom ovdje, pola prve knjige sam pročitao i meni je ovo baš izuzetno zabavno, tako da nadam se da je i ostatak ovog serijala isto takav. Nabavio sam i Book Globov Uspon i pad Triganskog carstva, knjigu broj 1, znam da je izašla i knjiga 2, nju nisam još uzeo. Nisam 100% siguran zapravo da li ću se uopće baciti na čitanje ovoga. Uzeo sam to više manje zbog nostalgije zapravo, primarno zato što sam nekada u, ne znam, Zovu, možda Stripoteci ili ne znam gdje je izlazilo, čitao sam Daleku planetu. Čitao zapravo je možda čak i kriva riječ, s obzirom da uglavnom nisam čitao nego gledao slike, s obzirom da je izlazilo malo po malo i nije bilo šanse da nabavim sve, pa se jednostavno nisam htio bacati u čitanje tog stripa, jer sumnjam da, pretpostavljao sam da ne bih shvatio o čemu se tu uopće radi. Ali kada sam saznao da je Daleka planeta zapravo uspon i pad Triganskog carstva i da je izašlo kod nas u ovoj lijepoj knjizi, odlučio sam to nabaviti. Pa evo, jednog dana možda bacim nekakav pogled i na to. Crtež je naravno apsolutno predivan, tako da se uopće ne čudim što sam nekada gledao primarno slike ovdje bez čitanja samog teksta. Iako, koliko sam vidio po nekakvim recenzijama, i nije baš neki propust što nisam pročitao to. Tako da evo, ako dođe jednog dana na red, dođe, ako ne, nek stoji na polici. I onako čisto za kraj nabavio sam si od Agarty Comicsa i Čeličnu kandžu Ledeni užas. Agarty, koliko sam vidio, izdaje zapravo Čeličnu kandžu u dva pravca, u onim većim knjigama, od čega imam prvu koja mislim da je jedina izašla i usput koju sam pročitao i bilo je onako izuzetno, pa neću reći nezanimljivo, ali poprilično naivno, tako da nisam nešto oduševljen, ali veže me nostalgija za Čeličnu kandžu, tako da jednostavno budem kupovao sve što izdaju. Drugi serijal je ovaj u ovom manjem formatu veličine Super Stripa, čak su i napisali zapravo Super Strip biblioteka, to je ono što je izlazilo kod nas u tamo 60-ima, ako se ne varam, u čemu je izlazila Čelična kandža, Uranela i izmjenjivali su se još neki stripovi, onda je stigao i Alan Ford koji je nastavio zapravo izlaziti nakon što su ovi stripovi prestali. I evo, nisam još to pročitao, ali to će mi biti onako kad imam nešto malo vremena, pa evo da bacim oko, čisto ako mi se ne da apsolutno ništa čitati ili raditi. Ali ovo izdanje je zapravo fino, naslovnica izgleda fora, ova slova su onako malo izbočena, tako da tvrde su korice, što mi je isto fora, pa evo, nadam se da će Agarty nastaviti izdavati Čeličnu kandžu i dalje. I za sam kraj nabavio sam čak i jednu mangu u izdanju Naikule. Ovo je, ako se ne varam, izuzev onih deluxe izdanje Berserka i zapravo prva manga koju sam kupio, i to prva koju sam kupio u ovakvom običnom tankobonu. Ultraman je lik kojeg ja znam jako dobro, što više pripremam i onaj nekakav, odnosno pripremao sam prije nego sam se odlučio na pauzu. Pripremao sam mali dokumentarac kao drugu epizodu onog Tokusatsu serijala, tako da sa Ultramanom sam poprilično upoznat.
većinom njegovih varijacija od 60-ih do danas, iako ga ne pratim baš aktivno, ali znam više manje podosta o tom svemiru, ali nikad ga nisam čitao. Pa evo, odlučio sam si nabaviti ovako u mangu, pa evo isto. Možda jednom bacim oko pa malo to pročitam, pa ako mi se svidi naravno budem uzimao još toga. Pročitao sam prvih par stranica, nije da sam nešto spektakularno oduševljen, ali budemo vidjeli dalje. Uglavnom, to je to za ovaj video. Moje nabavke zadnjih mjesec i pol, malo kupovine, malo zamjena. Moram priznati da se zapravo podosta toga dodalo mojoj biblioteci. Nešto se nje i smanjilo jer sam se riješio nekih stripova, naravno uglavnom u zamjenama, nešto sam uspio i prodati, čime sam zapravo financirao opet sve ovo što ste vidjeli sad. Ako ste vi opet čitali nešto od ovih stripova, slobodno ostavite komentar ovako ispod videa. I ja se nadam da ću se vratiti montiranju svega onoga što sam htio napraviti za ovaj kanal. Nažalost, zapustio sam mnoge serijale, ali evo, prethodi nam iduća godina, pa ja se nadam da će se moj entuzijazam vratiti i sve skupa vratiti zapravo na stare staze. Uglavnom, evo, ostavite like ako vam se video svidio i ja vas pozdravljam do idućeg puta.